kubwa sana katika maisha yako. Lakini utakapochukua tu hatua na kuimba pamoja na sisi na kusema ya kwamba yote yawezekana, yote yawezekana. Hiyo jambo Mungu anaweza kufanya njia. Kumbuka Mungu wetu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Yeye ni yule jana, leo na hata kesho na milele, siku zote anabaki kuwa Mungu. Bartimayo kipofu alikuwa hawezi kuona, lakini kwa imani yake akasema tu Yesu, Yesu. Hata kama alimzuia, lakini alipaza sauti, akaitana tena na akaweza kuona. Yule mama aliyetokwa na damu miaka mingi sana, lakini alitoka nyumbani akiwa na imani, akasema nikiguza tu pindo la Yesu, nitakapomkaribia tu niguze, nitapona ugonjwa huu, kutokwa na damu utaisha. Hakika alipoguza tu pindo la Yesu hivi akapona.